bakunzi babohoka ukiri TV rero kanonye mbifubise kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi tujya kuba dukomoza ku byinshi bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ibintu byongeye kuzamba, ibintu byongeye kuba ibindi icyitwa urugamba rubyutse rwongeye gufata indi ntera, bamwita by'umwihariko Generali Adolo. Uyu nguyu rwose nyamuneka urupfu rwe rwamaze kuba rutungura benshi nyuma y'amakimbirane ya Wazalendo yageze ku rwego rwo hejuru mu mujyi wa Uvira. Biravugwa ko baba bamurashye ivu. Turaza kubikomoza ngira ngo hari amakuru menshi muri ano masaha, turaza kuba dukomoza tuva imuzi n'imuzingo. Imirwano ikomeje guca ibintu, yateje urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya ahitwa za Baraka byakomeye. Ese ni mama 23 yaba yinjiye, turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza by'umwihariko kuba tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Abarundi bakomeje kumena ingabo, by'umwihariko ni nyinshi zikomeje kugenda zerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navuga ko uyu munsi rero ibintu byamaze no kuba bibi cyane, kuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura nyamuneka mama 23 yongeye kugikoraho ibitendo bikomeye cyane. Ari ikibuga cy'indege rero cyitiriwe Mayiko Ndadaye International Airport, cya supplyingaga ibikoresho byajyaga biva by'umwihariko ku gice cyano byajyaga biva mu gice cyano Burundi byerekeza mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibintu byakomeye rero bikomeje kuba ibindi nyamuneka turaza kubikomozaho tuve imuzi n'imuzingo. Uvira rero ubwoba ni bwose, isaha ku isaha ishobora kuza gufatwa, by'umwihariko nk'uko amakuru arimo agenda atugeraho adushyikiraho, natwe tukavuga tuti nyamuneka reka tuyabahereze muri rusange. Uvira ibintu byakaze, ubwoba ni bwose mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kubikomozaho, turaza kubabwira yuko rero mama 23 ikomeje gufata ibindi bice, by'umwihariko hano za Kivu y'Epfo. Ibyo bice ni bihe bimeze bite, turaza kubikomozaho tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi, tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze muri rusange. Turaza kubabwira yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko ku gice cyano za Minembwe, ku kijyanye n'ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zihura n'akaga gakomeye cyane. Mbere yo kugira ngo turakomeze n'andi makuru agiye atandukanye, reka mbibwire yuko turi kumwe by'umwihariko na muganga gakondo ugukoraho rikaka, akaba avura indwara z'amoko agiye atandukanye. Uyu avura amarozi, akavura ibitegano, avura indwara by'umwihariko z'amoko agiye atandukanye, avura by'umwihariko byinshi cyane. Twavuga bukira bugacya mu mugane rero, by'umwihariko kuko ukimugana by'umwihariko ku bashakanye atanga imiti ndetse akavura n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Reka by'umwihariko mbabwire nimero rero mu mugane muri benshi kugira ngo akomeze kugenda abitaho ryaka, by'umwihariko abafite indwara, abafite ingo ubatse zanze gukomera, by'umwihariko agende abaha imiti kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza muri rusange. Nimero yiwe rero by'umwihariko ni +283 iyo nomero uyandikiye direct ako kanya uhita by'umwihariko ubona ubufasha bwihuse cyane muri rusange. Sindi butinde rero by'umwihariko munyemerere mpite ninjira mu makuru nyirizina bapudetinge mbabwire uko situation ihagaze. Nyamuneka ibintu byakaze, ivumbi ryatumutse, ibintu bikomeje kugenda biba ibindi, urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Ntago ndi butinde rero by'umwihariko reka mbibwire yuko nyamuneka ibintu birimo biragenda biba bibi cyane uko bwije n'uko bukeye, kuko ubu tuvugana mu bice byano by'umwihariko za Uvira urugamba rwongeye gukara mu kanya gato gashize. Imirongo y'abasirikare amakamyo agera kuri 20
ya FARDC nibwo yari arimo ahaca. Ibi rero bikaba bigaragaza ko rero urugamba rwaba rugiye gufata indi ntera mu buryo navuga ko udasanzwe. Bikaba bigaragaza yuko rero ikibuga cy'imirwano isaha ku isaha gishobora kuza kuba gicurikirwa kuri FARDC nk'uko makuru y'ingenzi arimo agenda atugeraho gatanu kuri gatanu. Turaza rero yenda kugenda tunabyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, gusa birumvikana yuko ibintu byamaze kuba biba bibi cyane, by'umwihariko ingabo z'abarundi zamaze kuba zisuka ari nyinshi. Ibi byose ni mu buryo bwo kugira ngo umujyi wa Uvira utaza gufatwa. Mbibutsa ko ibi biri kuba nyuma y'uko hari ibice byinshi bimaze iminsi bifatwa werekeza mu mujyi wa Uvira, bikaba ari ibice rero bimaze iminsi byigabirirwa by'umwihariko n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC muri rusange. Umvikana yuko rero nyamuneka ibintu by'akazi ndetse yamaze kuba ibindi bindi. Andi makuru rero akemeza ko butuvugana imirwano ahitwa za Katogota yari amasuku yari akozwe na M23 yari arimo akorwa mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi nabyo bigaragaza neza yuko bishobora kuza gutuma urugamba rukomeza kugenda rufata indi ntera muri rusange. Ukomoka mu bwoko bw'amafurero n'iminembwe rero by'umwihariko naho byakaze, ariko mbere yo kugira ngo by'umwihariko tubyinjiremo reka mbabwiye yuko amakuru yamenyekanye. Iki gisasu cyarashwe n'ingabo z'abarundi by'umwihariko kigakomeza gukoresha kwinjira muri ibi bice kikaza guhitana by'umwihariko abasivile. Imbunda nini rero mu misozi iherereye by'umwihariko ku mupaka. Ibi bikaba bibaye mu gihe by'umwihariko impande zombi n'ubundi zikomeje kugenda zisakirana ku rwego rwo hejuru. Ibisasu rero byakomeje kugenda byica abasivile benshi cyane. Kamanyola rero naho haguye umusore n'abana by'umwihariko be umuryango ukomoka mu bwoko bw'abashi urahashirira. Imirwano rero ikaze hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo za FARDC ifatanyije n'ingabo z'Uburundi n'imitwe yitwaje intwara wazana ndetse na FDLR ikomeje gukasa umurego umunsi. By'umwihariko ikaba yakomeje mu bice bigiye bitandukanye. Amasasu menshi akaba akomeje kugenda yumvikana mu kibaya cya Rusizi. Kugeza uwo mutwe wa AFC M23 ukomeje kwigarura uduce tugiye dutandukanye, aho umaze gufata ahantu hakomeye harimo na Mitimbiri, Rubarika ndetse n'ikindi gice kinini cya Ruvunge. Biranavugwa ko imirwano ikomeje gufata indi ntera ndetse kuri ubu irimo irasatira umujyi wa Uvira mu rwego rukomeye cyane. Umutekano rero uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri kurushaho kuzamba mu gihe abaturage bakomeje guhunga. Ingabo zabo bakomeje guhungira kure y'ibisasu n'imirwano. Kuri ubu rero bamwe bamaze guhungira mu mujyi wa Uvira, abandi berekeza mu gihugu cy'u Burundi baturutse Ruvunge ndetse no mu nkengero zaho muri rusange. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu byamaze kuba biba ibindi bindi. Ibintu rero birakomeye, ibintu birakaze. Udushya rero twaranze isinywa ry'amasezerano hagati ya Kagame ndetse na Tshisekedi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi neza yuko ibi byabaye by'umwihariko ku itariki enye z'ukwa 12 Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye umuhango w'amateka by'umwihariko wo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muhango wanayobowe na Perezida Donald Trump witabiriwe n'abakuru b'ibihugu ndetse n'intumwa zitandukanye zo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ahagana isaha y'isa 2:15 ku isaha zori muri Kongo nibwo rwose Bukavu Perezida Tshisekedi, Perezida Paul Kagame ndetse na Donald Trump binjiye mu cyumba cy'inama Washington House cyabereyemo umuhango. Nubwo rero wari umunsi w'amateka, udushya twinshi twaranze isinywa ry'amasezerano twahise dukurura ibitekerezo by'isi yose. Tshisekedi yerekanye igitabo gifunze mu gihe abandi bagifunguye. Ni mu gihe kandi kwerekana amasezerano asinywe, Perezida Kagame na Perezida Donald Trump berekanye igitabo by'amasezerano bifunguye nk'uko bisanzwe bikorwa, ariko Perezida Tshisekedi we yamaze hafi umunota wose yerekana igitabo cye gifunze. Byasabye rero ko abashinzwe protokole bamusaba bakamubwira ko bagomba kugifungura, nyamara nubwo yifunguye
yagifunguye yakomeje kugifata mu buryo bwateye urujijo, bityo ahita ahagarika kugikomeza kwerekana mu gihe abandi bo bari bakiri kubyerekana. Kagame rero na Tshisekedi banze guhana ibiganza mu isinya ry'amasezerano rero mpuzamahanga. Mu guhana ibiganza ni ikimenyetso gikomeye cy'ubwiyunge, ariko amashusho yose yafashwe nta